Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kardon kada gue phanta. Nang ditum non isi video nang wan pilo. Lake LED bulbs repairing apa sini dipini yang than ko. Nang paklang pon ko nang lang dengan lapan nang ditum subscribe selang kulit subscribe nang lan di channel sedame lapan nang tum kiceng dan kejut nang lang di hasil channel. Kardon tang te video le ceng bon thulana. Oke guys, lagi bol mati di laso bol kuli kosan si kuli pun laso bol ke itu kuli oke oh onir kuli Allah oke guys non de parke non bangke dak cek nang po pisi kahai nom cek nang po guys di turte pin di atur we pin man di atur we pin lo oke lake hiji lake ke joy nai aja de bang la bang ke lason isi coba nai nang poke cek I par la ke tu lage cek I par di pi bang kalau bang sih kai nama na la pulo man di bang tentang kayak bata mesen di mesen di oke karang lagi sana dari pick la isi bol bang la isi landak 9 bol do 9 light circuit do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 watt menjadi 9 watt 1 watt lo 9 watt ando 9 watt pen la isi bol bang henot dak ajo ini si la kaddo ko be bol sa me kar ke der la isi khaino bol la isi wet khaino ajo ini si la kaddo ko be da kardum eder la isi jong si dak jong si support hek dak lo plote support hek dak lo plote ko dak bangke ala aluminium iron rod pen paklo thip nang pom soldering iron kuri nang pom also iron kuri ko dala kaddo ko be ta karet pom besi dan itu deh terlang made karet lo sanse parke oke labang handi ini adalah labang handi labang sih kain lah nasa borbang sih kain lah hit grill mate de bilang bol lang ito simple lang ito kasi mo nambang ketang cilon tang
đi sẽ có món ba ké đang ăn ló hàng ba ké cục lục năng có lục đó lại orang có lại cắt ăn mà đi non cắt ăn long pare chihim long pop yang itu mah la sona bol kahi no do pulote hadi dak ni long wanoi ni dina bonai pipo dore poe pan sore re hen thong kep 30 rupees bisia bol nang ni tu pulote ban ignoi dak nang bonai ko jote rang dak tabara rumah long hode kada we kote tinta chini na dak wana nang bonai pipo